The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Nguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka luhlelo mbukeli lo watiko ukuthi likulethela yonke intuthuko leyendakalako eveni laseSwatini libito lami nginokwazi Phumelele wakadlamini. Mbukeli njengoba watike ukuthi sive siyathuthuka asikabuki kuthuthuka kwatinkhundla kuphela kepha sibuke tonke tingcinamba lesivetene nato silivele eMaswati. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela sicephu sesibili sekuphakanyiswa kwe-National Child Foster Care Campaign lokuluhlelo lwahulumende lokuthuthukisa inhlalakahle yabantwana labangenabani eveni. Lolu hlelo mbukeli beluchutshwa ngibo baka SOS babambisene kanye naye uhulumende wembube kanye futhi nato tinhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende lokufaka ekhathi UNICEF. Mbukeli asingene elihlelweni sibone ukuthi kuhambe njani. Lo msebenzi wekuphakanyiswa kwalomkhankaso we-National Child Foster Care bewukadze ubanjelwe laphayi esifundzeni sakaManzini kuSomhlolo Memorial Park ngaphansi kwenkhundla yaseManzini South. Lo msebenzi bewuchutshwa baka SOS ngekubambisana nahulumende wembube. Ikakhulu lihovisi leliphini landvunankulu kanye naletinye tinhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende letifaka ekhatsi nebaka UNICEF njengoba sicubulo sawo besithi kukhulisa likusasa lemntfwana. NgesiSwati sakithi kuthiwa umntfwana ungumliba loya embili. Ngako ke futhi umntfwana usibusiso lesivela kumdali. Kufuneka ukuthi akhuliswe ngendlela lenebucotfo lafanele aphile ngayo kangangekuthi noma asakhulile angakhweshi kuyo njengekusho kwencwadzi lengcwele yaNkulunkulu yeTaga 22:6. Sitochubeka ke nato tinkhulumo letitofaka ekhatsi nabo belihovisi leliphini landvunankulu lokwaba ngumnumzane Mcusi Shongwe lobuke lihovisi labosonhlalakahle lapha eveni. Inhloso yalomkhankaso ukuthi loyo longakhona ukuthi agcine bantwana labangenabani bamane baside kodwa ngekulandzela wona umthetho. Foster care ngalesikhathi liSwati noma umndeni ucela ukuthi siunike imvumo sisehovisi ngoba lekufanele sikwadi maSwati awuhlali nje nemntwana emuntu hulumende angakwadi ukuthi uhleti kuphi uhleti njani uhleti nabani. Thineke sisemnyangweni wabo sonhlalakahle sibuke lokho ukuthi ungaba ukuthi lo mphana uyamcela noma lo mphana sowuhlala naye bese uyavela eoffice utosho ukuthi wena uhlala nemphana longasiso sihlobo sakho nako lo lokumcoka akusiye umphana emzala akusiye umphana andi ngumphana nje longahlobani naye. Kusemthethweni ke lokuthi kufuna wateke ukuthi wena uhlala naye. Nasithi ke lo foster care ngalesikhathi so uta la office ema officers attack assessor akukhulumise ukuthi uhleti njani bese akubhalela ipoti le poti itawuhamba iye ebhodini leli hlanganiswe tinhlangothi letiningi tawuhulumende iminyango bakhona nje kuna Ministry of Education kunelitiko le tebuchaza buve ka Home Affairs kuna Save the Children lobukele emalungelo ebamfana kune basetinkhundleni siyathi ukuthi our system emangweni umuntu uhlala emangweni kaShifu kune bantu betinkhundla lababuke leyo administration kuna social welfare kuna SOS kunenhlangano lemele leyisamblelo setinhlangano letingekho ngaphasi kwahulumende lekuthiwa ngikhango bese kuba nemaphoyisa siyathi ukuthi sifuna ukuthi uthi uhlala nalomntwana sathi ukuthi uphephile ude bucala lophambelana nebantwana. That is why futhi siyakuveta sende ema fingerprints before sathi ukuthi sitakuniketa lo mfana uhlobile awusiso sigebengu. So kufosterisha ngilokuhlala nalo mfana ke longamdali longasiso nesihlobo sakhe but kuhamba
through justice system bakhona nebaka attorney general tingcwedi temthetho ngoba ngento lebasilulekako ngetemithetho so lelo likomiti ke lesengilibalile ke sonhlala kahle nemtali bato faka iapplication bato defender ireport yabo akupheleli ke lapho since siyasho sithi khamba through the justice system bese sekuyendlula sekuya enkantolo the committee they just recommend nabanedisekile ngako konke lokupresentwe ngisonhlala kahle nemtali noma leyo family bese sekuyendlula kuya enkantolo where you obtain a court order nakhona iapplication ihamba through the attorney general's office bese so uthola i-court order uhlala ngalokusemthethweni nemntwana ngoba sibalekela ini ekomidini bakhona nebaka human trafficking sibalekela kona lokuthi utawuhlala nemntwana weliswati sive ukuthi wena so wahamba naye nangaloku ngekho emthethweni phinze na uya esibhedlela asesithi lo mfana uyagulela esibhedlela batokubuta noma esikolweni uhlangana ngani tema wakadlamini uhlala nemntwana wakasimelani then you have to produce I'm one of the foster parent ngahamba through the program and siyabafundzisa asimani nje simnika umntwana wenza ku training abe certification of completion of the course yekuthi yena so uyi foster parent simhlolile kutotonke tingcingwane but ke asisho ukuthi konke sekwahlala ku 100% ngoba umuntu ngumuntu njengoba ashito umngunake la ashito ND ukuthi sikhuluma ngeconducive environment for development and growth for the child sibhekekile ukuthi kube likhaya lelinekunotha lelitamkhulisa lo mntwana asati ke kuthi ngalenye langa umuntu nasaguquguquka emathabela ngodangena but thine siyazama ngayo yonke indlela nabo sonhlala kahle sihlolisise lihlolo lwethu abese ke umntali ugcina sekuthiwa foster parent ahambe ahlale kahle nemntwana weliswati ngakulokunye Dzadze Bonisile Bhembe longu program officer ka SOS Children Villages uveta kabandi ngawo umthetho longamele bona abantwana bakuleli iChildren Protection and Welfare Act of 2012 lapho khona wakhomba ingcingwana yawo ku section 23 lapho ubagunyata khona babaka SOS Children Villages kuthi bantwana kumele baphatheke noma bakhuliseke kanjani. Ingcayizi vele lena la kaNgwane ngoba site ngisho igama layo emave onke emhlaba wonke anayo le program yeSwatini unayo sisalifuna leligama lesiswati sikumbe singaphuma nalo programs la leligama lesiswati lokho ukuthi umntwana longamtali longasingati yakho naye unalo lilungelo lekukhuliseka ekhaya. Sihloko sami seqala sithi ke ngumuphi lo mntwana lo ngitawusho nje tindvu letitawucishe tifike tithi letishoko lokuthi ngubani lo mntwana lele sikhuluma ngaye nguwo wonke umntwana lokhona noma kunemntwana thite lodzingakala ukuthi alithole lelu sito lolo lakhaya kaNgwane sina umthetho lobukele bantfana wa 2012 ngekugunyatwa nguye lo mthetho ku section 23 uthi nangu ke lo mntfana ngumntfana lode umtali noma lolahliwe walahlwa ngumtali wakhe ngumntfana lohlala yedva noma losekhaya lapho khona kude lomdzala noma ngigogo noma ngibabe noma ngiandi kude lomdzala bahlala bodwa ngumntfana longasiye umntfana longathi uphilile kahle kumbe ngengcondvo longeke akhone kuhlala ngaphandle kwesandla semuntu lomdzala ngumntfana umtali wakhe loboshiwe njengoba programs bekasashito ngumntfana lone kukhubateka thide lokhanza ukuthi umango uva ngazuthi akasafuneki aphile njengalabanye bantfana lona futhi ngumntfana lohlukubetekile ngato tonke tindlela tekuhlukubeteka
Lona futhi ngumfana umtali wakhe. Lokhanza ukuthi uhlukubetekile naye. Ude nalamandla ekokuthi akhone kunakekela abantwana ekhaya. Kuphinze futhi kube ngumfana lokhanza kokuthi ngendlela latiphatha ngayo uyatilimata yena. Kuphinze futhi kube ngumfana lokhanza kokuthi uke waboshwa ndlela thide noma cala thide. Lokhanza ukuthi umango sovanga zuthi akasafanele abe ngumfana lophilana labanye bantwana. Kube ngumfana lona 15 years. Lokhanza kokuthi ngete kumnotho kuyandenga. Nango lo mfana lena lesikhuluma ngaye la. Kwengeta lapho Dzadze Bonisile Bhembe longu program officer ka SOS Children Villages wase uyaveta ukuthi ingabe ngumuphi loyo mtali longavumeleka ukuthi anikwe umfana ukuthi akhulise umfana ngaphansi kwalolu hlelo. Wathi kufuneka uhlobe kangakanani ekutiphatheni kwakho. Ngumuphi ke umtali lokufanele ukuthi angakhona kuhlala nalomfana langamtali lona lesimo sinye noma letimbili noma letiya etulu kulele ncedza kudibala. Lona ngumuntu lonebuve bakangwane. Kuphinze futhi kube ngathini couple noma umndeni. Kuphinze futhi kube ngumuntu losana 25 years kuya etulu. Kube phela ngumuntu lokhonako kokuthi abeke libhodo etiko. Lona ngumuntu lothite bosonhlala kahle nabamqwaninga bamkhanza kokuthi uhlobile timphepha takhe anti niyathi sekwaba nema fingerprints. So bayathatha ke bo social bakuhlole lokuthi vele ufuna uyakhona yini ukuthi ungahlala nemuntu. Umtali longanikwa ukuthi angaphatha umfana kungaba nguloke waba nebucala thide. Lokungafaka ekhathi bona bekushushumbisa nobe kuhlukubeda abantwana ngendlela thide. Asaphetha inkulumo yakhe uLamavundla waveta ukuthi uma sicelo saloyo mtali sesiphathile ukuthi anganikwa umfana ngaphansi kwalolu hlelo lwaka National Child Foster Care kufuneka ende ini kude umfana akhuliseke ngendlela lefanele. Umuphi lo mtali longeke umthetho welive umvumele kwekuthi angahlala nalomfana lesikhuluma ngaye noma ngabe uthandza kwani. Lona ngumuntu lothite bosonhlala kahle nabamhlola bakhanze ama fingerprints akhe aneliqhashada. Ngumuntu lothite bosonhlala kahle bathi nabamhlola bakhanza kokuthi wake waboshwa noma wakhanza ukuthi sowephule umthetho thide kwekuhlukubeda bantwana. Ungaphinze futhi kube ngumuntu longasuye wala kangwane noma ngabe uhlala khona ngebuve. Kuphinze futhi kube ngumuntu lokhanza ukuthi bosonhlala kahle nabamhlola bamkhanza kokuthi nge-emotionally or mentally akekho fit unetinkinga takhe nje lasadzinga ukuthi sothela yena. Sesiyabona lokuthi bosonhlala kahle baneliqhaza lelingakanani lokuthi basibukele lokuthi bantwana bahlala kumuntu lo njani. Nasekuthiwa sowuphasile ke sebayakunika lo mfana. Ithini ke inzima yakho loyidlalako ungumtali. Na ungumtali kulomfana longamtali. Unenzima yekuyidlala kuthi lo mfana loyo uyafunza. Tempilo takhe tiyanakekeleka.
unato timphepha tebuve futhi nekudla phela uyadla nekuhlukubeteka lapha kulelikhaya akala uhlala lo mhlalisa khona noma la uhlala khona akahlukubeteki so uthatha lenzima yekuba umntali nangabe programs siye sonveni lakhaya ngeke phela bese siyamshiya lo wahulumende ngithi angiphinze ngendlulise bonkosi ukuthi sisenda lo msebenzi ngumsebenzi wahulumende lona hayi wa SOS SOS ubambisene na hulumende ngumfana nje loqashwe nguhulumende awugijime kepha lo mfana lona njengoba sati lokuthi sisonke lana sibantu abahulumende Kulandzela kutsi labanye batali kadze balucala lolu hlelo lwekunakekela abantfwana lusengekho lolu hlelo lwaka National Child Foster Care losoluphakanyiswe ngalokusemthethweni. Hulumende ucucutela labo batali lesebavele baluchuba kutsi bativete ngoba nabangenti njalo kungenteka batikhanze sebaphoce ingalo yemthetho. Zathe sikhulile Nxumalo longusonhlalakahle esifundzeni sakaHhohho usilandzisa kabandi ngaloko. Kahle kahle ifoster care yehlukene kabili kunalaba lesebavele bahlala nabo labantwana lesithi mhlawumbe ngema informal la foster care parents bese kuba nalaba labasafisile lokuba nalabo bantwana labo ngetindlela letehlukahlukene nabo labo sikhonela bona ngoba ikakhulu kuyaye kuthiwe mhlambe le foster care sebavele banabo labantwana noma sebavele batawuya le ema-ofisini bayocela kani bahlukene nje kabili so lapho ke hulumende simbonga kakhulu ukuthi usungule imithetho leyinguye leseyaba ngumgwaco wekwenda lo msebenzi lomkhulu nakangaka ngoba singeke sawenda lo msebenzi lophathelene nebantwana kungekho le ngombandlela leyimithetho nema policies nema guidelines lakabekiwe lapho siyakhona ukuthi nangabe loyo mfana loyo sowuhlala nawe ngalokusemthethweni sihambe ngamuphi umgwaco lokho kwabekwa nguhulumende lokunye uvulile kumnyango uhulumende akabi ukuthi le indzaba yaka DPMO kepha wathi indzaba yethu sonke ngiko sekuthiwa yini bantfa bethu sibonga kakhulu lokuthi kuhlanganyelwe lo msebenzi ngema partners lakahlukahlukene akutholakala cishe onke ematiko laphathelene nemntfana lofake ekhathi kulaba sebashidiwe ngaphambilini kwekuthi sinaleli body leli ngilona lelivunyelwe nguhulumende kwekuthi alibe ngilo lelivumela kwekuthi loyo mtali loyo ekangaba ngumtali ngalokugcwele ngalokusemthethweni lelo body lelo akabi kuthiwa nje ngu DPMO kepha kuthitiwe uyezwa na kwasukunywa kwathiwa asibambe sonke silive hayi ngoba mhlambe singuhulumende kepha sinenhlitiyo yemntfwana sinenhlitiyo ukuthi umntfwana akaphile kahle noma ngabaqhamuka kuliphi sigodi noma ngabe kuthiwa uqhamuke eshiselweni kepha kungabonakali ukuthi yena usuke noma uqhamuke kuyiphi inkinga siyabonga nje kakhulu kuloko sisakhulumisana nje nendzaba yaka foster care sibonga lokho ukuthi kube khona tindlela noma uhulumende abe libloho labona labatali labamcokana kangaka ngicela ukuthi sibashayele tandla singabo labatali laba ngoba nathi sibona sonhlala kahle kunengi lesikufunzile kulabo make laba bona bangacabanga ukuthi mhlawumbe bangathi noma babuke thine kepha kunengi noma linengi liqhaza lelidlalwe ngibo etimpilweni tethu ngoba kuyabita kuba ngisonhlala kahle nabo sebavele babo sonhlala kahle nje emakoneni abo labakhona siyababonga kakhulu batali Ngakulokunye
Dzadze Sikhulile Nxumalo, longu-Social Welfare Officer losuka esifundzeni sakaHhohho, wase ubonga tonke tinini tahulumende wembube letibambisene naye ekunakekeleni indzaba yebantfwana bendlunkulu letifaka ekhatsi neyakamhlabhlangene i-UNICEF. Waphindze waveta kutsi hulumende wembube utochubeka nekufundzisa abantfwana etikolweni ikakhulu kuye imfundo yetikolo letiphakeme yabo bonke bantfwana labangenabani lapha eveni kute kutsi babe nelikusasa lelichakazile. Uchubeka kakhulu ngemfundo yemfana ngoba imfundo ilikusasa lemfana longeke wamuca yona noma ngahamba aye kuliphi live imfundo yawuhlala njalo igcame kwekuthi lo wafunza kuphi lona uliswati lelithole imfundo tsite. Sibonga kakhulu ukuthi kulelihlelo kukhona la khona sisita kakhulu umfana mhlambe sekunetinkinga njengoba bekavedile nje make ukuthi yena wathola umfana waze wafika esigabeni sekuthi soyafunza nyalo tiba khona tingcinamba la khona akasakhona mhlambe kuchubeka abhadale lokunengi noma lokungetulu kwaloku lokubekiwe hulumende uyavela kuna OVC grant la khona hulumende asita kuhlangabeta kufunza kwemfana kuze anganowehluka ahluke kunalabanye bamfana ngenxa yesimo sakhe. Imlo longenagama ungixolele lencwadi ke kayinakheli ibe sengisimva tinyawo ngakhona ikuphumelela lo mlayeto bengithi ngidawuthula mina emathupha manje sengibona kuphama inganyete empilweni yami uthi lo mlayeto uyaye esitulweni sethu sanamhlanje uthi man usite ubatshele ukuthi isiqalo sakho asingafani nesiphetho sakho dinyembeti tineliswale livanga impilo yakho manje khala kwakho akuthele dubane lakho impilo mnikuyifanisa nelisonto iyajikajika kwakho kuconsa tikhathi nangathi impilo taba mnanzi ngabe ngiqamba imanga futhi nangathi impilo angeke ibe mnanzi ngabe ngiyakuyenga kufuna kwati bengasilo lona liqala inkinga suke nafuna kwati lokukhulu kuneminyaka yenu kuthanza umuntu bengasilo lona liqala inkinga suke nabona siqala kunesiqalo Kulowo mcimbi lo wakhulumela lihovisi leliphini landvunankulu kwaba ngumnumzane Mcusi Shongwe lobuke luhlangothi lwabosonhlala kahle ka-DPM's office lobekamele emabhalane lomkhulu walelitiko lo wathumisa kakhulu hulumende ngalomkhankaso lohlose kunakekela abantwana labangenabani. Umnumzane Shongwe uveta ukuthi kude umfana lokumele ahlale yedvwana kodwa kufuneka kube khona lomdzala lotombukela inhlala kahle yakhe. Ngaphandle kwekuchitha isikhathi ngemvumelo ngidawucela nje ukuthula na inkulumo yemlomdzala mane ingesingisimane kodwa nje ngidawuzama kuyinto ibe imfishane ngidazifambuluda ngidangicolela lapho ngidahle ngisifambuluda khona. It is a great honor for me to be part of this important gathering today to initiate the National Foster Care campaign, which is the first of its kind in the country. This is a historic milestone as we are gathered here united under one purpose and goal to ensure that no child from Eswatini grows alone to adulthood without a family and family support. We are all aware of the importance of the family in any child's development. The family plays a critical role in the life of a child as they grow and are nurtured. The family lays the strong foundation in a child through instilling values and purpose. The family environment provides stability, balance, and security. Parents become children's teachers and influencers, setting the foundation for a very healthy and happy life. As highlighted in the policy statements of government and various legislative frameworks such as the Child Protection and Welfare Act of 2012, government is committed to protecting and strengthening social welfare and social security programs by aligning herself with all global, continental and regional commitments and trends on issues of alternative care for children who need alternative parental care. The Deputy Prime Minister's office is alive to the need to ensure that children's issues receive the necessary attention as children are the future of this country. No meaningful and sustainable development can be achieved if children are not front and center in development. This campaign could not have come at a better time than now for the office as we seek to amplify the voices to all Emaswati that each one of us has an important role to play in the lives of children of Eswatini.
who through certain circumstances lost parental care. For us as the Deputy Prime Minister's Office, mandated to coordinate children's issues, this campaign provides a golden opportunity to directly engage the members of the public on possible, practical and sustainable solutions that can go a long way in addressing issues of children who have lost parental care. The loss of children who have lost parental care poses emotional and psychological scars that, if unattended to, may have devastating consequences on a child's future well-being. The former Deputy Prime Minister, Senator Themba Masuku, in his opening sentence on the foreword of the National Guidelines on Foster and Kinship Care Guidelines of Eswatini of 2021, wrote that, I quote, "Umfana ngomliba loya embili," close quote, meaning the future of the nation lies in how the nation nurtures her children. It is on this premise that we are gathered here today to examine how best we can take care and nurture children who have lost parental care through aligning with global, regional and national guidelines on alternative care. Listening to some of the testimonies from parents who are already foster parents earlier on today is testimony to every Liswati that providing foster care is possible and doable. As we have already heard, foster care is for all of us as a Maswati from all walks of life, rich, poor, rural or urban. Foster care is open to every Liswati with a willing heart and love, so that as a Maswati, we can provide love and care to those children who need parental care. As the office, we are ready to work with parents as they undertake this important responsibility, which complements the efforts by government through providing quality training on parental skills, supporting the fostered children to obtain birth certificates, enroll them under the OVC education grant as well. Asaphetha inkulumo yakhe wanxusa sive sonke seMaswati ukuthi singabayekeleli bantwana labangenabani ukuthi bahlupheke kodwa babe bangakhona kubasida. Ubonga kakhulu batali labafana naMake Khanyisile Dlamini waseMphaka losavele ahlala nebantwana lababili labangasibo bakhe lokuyimetamo yakhe kusekela lolu hlelo lwahulumende lwaka Child Foster Care. As I conclude, ladies and gentlemen, let me pay special tribute to every parent who has supported a child that is not related to them to ensure that they realize their full potential, dreams and aspirations. I'd also like to convey special thanks to the strong partnership and collaboration with our partners such as UNICEF and SOS Children's Villages, Eswatini, who continue to provide not only technical but financial support to ensure that as the office, we fully deliver on our mandate as duty bearers in championing alternative care in the country. Through our strong partnership, our officers have received capacitation in various aspects to ensure efficient and effective service delivery to the public. As the office, we cannot take this huge achievement for granted, and we look forward to more capacity building programs that will equip us with skills and attributes to quickly respond when called upon to do so. Sesifike emaphethelweni mbukeli alolu hlelo sive siyathuthuka lapho khona besikulethele isiqephu sesibili sekuphakanyiswa ngaloku semthethweni kwe-National Child Foster Care Campaign lokuluhlelo mbukeli lwahulumende lokuthuthukisa inhlalakahle yalabo labangenabani eveni. Mbukeli asihlangane evikini lelilandzelako bowubukela sive siyathuthuka kuso sibuko seMaswati. Libito lami nginokwazi Phumelele wakwaDlamini. Usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.